أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Hamdi i keramare gospodare Allahe azza wa jelle ko stvori amen, buti amen, embare blagodati a ni'meti a dingamen. Salavati am selami, biçavaji komaruma hlu peygamberu Muhammedi aleyhi selam, leseri familia, leseri am Allah, hem sama mušakula katru dinenpe, ko piroživoti ki praksa taneno Kur'ani mu suneti ko boron kao em kaderi, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Kaydina min harib napalal ko Ibrahim aleyhisselam, pominjam si neke do Ibrahim aleyhisselam kergaje hijra taro Babilon ili taro aptisutno Irak prema li Palestina, pa u Ibrahim aleyhisselam pođinena samo dujma muša. To jest dujma muša kola veruje ko Allah azza wa jal. Je kolendar ine džulijek ovela murš. E džuli sine e Sara, e Ibrahim esir aleyhisselam romni, a odui to murš ovela o Lut aleyhisselam. Pa znači u Ibrahim aleyhisselam ke čerđaje hijra, kada durilo tar piro narodu, hem si dijao drumo prema Palestina, lea ovela ujedno hem o Lut. Pa kada olare se naznačani Palestina, o Ibrahimi bičalja kana Lute aleyhisselam, teđao kod hana kola vikinipe Sedum, ili penjarde avde sar Sodoma, esavke hana vike podija, avdi sutni lokacija kaj nalazini pe o mrtvo more. Kaj si mrtvo more, znači kod je lokacija od tine bičal do Luta aleyhisselam teđao. Lutosoro narodu uzalo glaso kergja širk, oni nedem pandajek dodatno problemi i mjektaro najbare haramija kodini, a odvagi unahi ko Allah kerena sine bud pogano harami, bud pogano ameli delo, a odvagi unahi maškarlende sine so omurša biđane muršenca. Ola znači na inenen nisavi strast premalo džublja, nego inenen žeda hem strast premalo murša. Znači je kelafija ola sine homoseksualcija. Znači na inenen nisavi strast premalo džublja. Uzalo do vas, ola bi keren širkem, kufrem, razna javera buča, kola upšeno ko sao narodija sine penđal do dva jekte isto harami, a odvaj tamo širk premalo Allah azza wa jal, božavinen javere devlen, uzalo Allah azza wa jal, ama specifično Lutosoro narodu i tamo doa su hinelen plus pandajek dodatno problemi, hem jektaro najbare junahija, a od vas označio murša, muršencar biđan, to jest hinelen strast premalo murša, a od ja hinelen geća čutni propast. Hem su najgore kava junahi niko anglavo lendar na kerja. Ola i ta ne znači ola, so anglune počmijak jak praksa. Muršeja teđan. So i tamo, so na neki fitra ki priroda insan esiri. Pa ola, piravena kava junahi, hem ob junahi taro svako okovako ađiko sudnjo diveo dva lengoro korako ka sledim. Znači, svakoj puti so pomijam. Kogod u putini koji buti koja je tani lošno, kogod te kerel palo lesta od ja buti sile junahi lesta. A kogod u putini mčivela ko hajri, kogod te čerelo dva mamuši sile sevapi. Pa je Lutosoro narodo tanodula so prva počmijakja praksa, hemon piravena od junahi lako rosađi ko sudnjo dive, kogod znači te kerel, od dva junahi so ola keren. Pa Lut aleyhisselam sad svakoj kave pejgamberi prvo su kerelavi kimnem ko Allahi azza wa jal. Znači to božavinen je Allahe azza wa jal. Pa birinem bivakerlinge so se kerena je bila čibuti koja nikon glav tu mende ko svetu na kergjala. Allah azza wa jal prenosnamenga kava ki suratul al-A'raf oftorde što ajeti, znači pomini so o Nuh lengeva kergja pire narodose. Znači ova kerenge so se kerena je bila čibutijek, razvratijek, lošnipa, kova nikon glav tu mende znači ko svetu na kergja. Znači tu mende sem prvo od vas počmijen mušeja, znači to velen intimno odnos. Kerena nešto su nikon glav na čerđa
kerena je kdelo ameli buti koja čak ni ohajvanja na keren. Znači, ohajvanja na džana, znači sartumencu kereno doja buti. Nego ohajvanja da na džana ko muršikano pari, nego muršikano pari rodela peske džulikano pari. Znači, tu men kerena, aj savki bilač beteri buti se ohajvanja. Ohajvanja na kereno do. Pa la keren je lud puna tu men, i si tu men strast, hemodula strast, znači so strast, a ne na pašu za loluša. A Allah i kerja, omurš, džuvli je palaver te žudinen. To jest, omurš prema li džuvli prema omurš to vedlen strast. Dokola su prostavinena pe baš i fitra koja u Allahi azza wa jelle mukla. Prema lo koja u Allahi stvorine muše. Mamušen. To su Allah azza wa jelle stvorine hava kona šužothan. O Adem a.s. Allah ke stvorjalo Allahi va kergam u dženneti. A u dženneti va kergam razno fadeletija, šužipa, znači jak nikad ne nadikla, oka nikad našunje. Ama uzal sal doja da me sa aje sam nešto falinelo. Falene se so roni te uzilate smirino pe subhanallah. Gletan je fitra Allah sirja za ođele koja stvorija, znači o muš te žudini pali džuvli, a je džuvli palo muš. A na muš muše se di džuvli džuvlaki. Ma su prostavini pe znači fitrake kola Allah azza wa jalla stvorija ima mušen ki pu. Pa kerem je Lut alaihi salam tu men, znači si tu men žudnja hem strast hem odolja prilazine na avena paše mušenge ko tane džuvlenge. A Allah živije ko tan avdi sutno more kaj si. Znači avdi tamo doa tan vikini po doa mrtvo more. Ili penđavdoj tamo po englesko Dead Sea. Znači mrtvo more. Kod ova tanem, kod ova okoline, o narodu ta Lut alaihi salam živija. Pa Lut olen vikija, ama od svakojeg narodu bi suprostavini pehem bi pretinen kaj leta rogavka palden, ako znači načinavi odolja su ovčenom. Pa kjer Allah azza wa jalla ki suratul An-Naml pindu šokto ajeti, ola sova kergi, o narodu lesoru, ma paldene lute, hem nesere familijata i distumaro, olajtane manuša čista. Subhanallah, gana Allah kuransko ajeti, olajtane lengere lafija. Ma paldene lute, hem nesere familijata, tumaritis, se olajtane manuša čista. Svoje problemi tamo Lut alaihi salam, hemo kolakolo oljave vinena, lengoro problemi tamo so on tane manušakla i tane čista. Ali gdje do onog gorino, magena vela lipa, magena bila čipa. Pa vela odluka, to jest ola odlučinena, Lute alaihi salam, hemo kola so olea veruinena, olenta ripupte palden. Ama olutna čola, ovna stavini lente vikinel. Ama niko kolesoro narodu, hem kolesoro tan, na veruini, osim Lut, hem lesere dujčaja. Niko aver na veruini. Znači, celo je narodu, celo je nacija, a odazvinena pe samo duj manuša. Slično situacija sa kaj, koji Ibrahim alaihi salam. Znači, do celo do narodu, hem Ibrahim se veruinge samo duj manuša. Pa isto je gdje po Lut alaihi salam, na veruini niko osim ovhem lesere dujčaja. Čak kad bi desini preko gavem ki diz te ave nesave musafirija plajtane muša, tega ni bi onuh bilemnem, hem bi garavnem, hem bi upozorilnem, za mate ave više anogavani diz. A eroni lesiri, oj ki leste na veruinja, kad bi aveo čak da je muš musafiri ko nuh, oj bi iklol, hem bi upozorini, znači te narodo, kaj o Nuh alaihi salam premindja muše musafire. So desini peko, akala moment ja o meleko Džibrili. So aker jume? Nuh. A, tamam, znači kad bi ko Nuh alaihi salam, ko Lut alaihi salam, kad bi avem, znači musafirija, kjer nalali, ostimali, sjamali,
Kad znači avem musafirija ko lutali se, kaj tamo išaretika je nasovena, mašala, šukar pratinena znači. Kad bi ko luta avem musafirija murša, obi ga ravljen. A eronile siri, koja nas si ne muminka, čak si ne bud pogano čafirka, bi klolem bi obavestinel narodo, kaj ko lutali se nam ale murša musafirija. Pa ko akala momentija, o meleko Džibrili, o Israfili, o Mikaili, ko obliko manušikano, si neko zjareti, ale kaj, ki Palestina po Ibrahime a.s. a to pominjam neli, kada ulisle trin melaikija, ko oliko je manušengoro, hem ale, a o Ibrahime a.s. len ugostijalen, primjalen sa musafirija, poslužijalen teham te pijen, džis premijalen ge, a bola po vas na pružinge. Pa je o Ibrahimi čudinja pe poma, soj tu menge, so se nahana, pa lo obavestijele kaj tano ola melaikija, hem a kerena kaj ale sebe pe. Ale te bahta keren ne se romja esara, pa lo bud berša, kaj kad dobini evladi, kaj tan janguni buti, a je duito buti, pa lo dova, olava kerge Ibrahime se kaj uputingepe prema o narodu tarodutani islam, tu ništinenne. Pa je tamo sebe pi, so su olavu lisle, trin melaikija. Pa Ibrahime a.s. neli, ma kergam kaj kuđari sarki diskusija ema, to jest probinjalen te açavi, mate džan elutosoro narodu te uništinen, ma kerindoj olenge. Ma se šajmaš karlende isi trišel kera, kola ko Allahi veruinen, pa irino melekija plana ne adobor. Pa irino Ibrahim pa plana šaj isi dušel kera, kola ko Allah veruinen, irino melekija plana na ne adobor. Pa irino Ibrahim pa plana pa šaj isi saranda kera, so isi taro doa narodu so irino ko Allahi, tega no melekija plana nije adobor na ne. Ko kraju Ibrahima i sam dikela kaj našti znači ja čavljen, a ola već cidingete džam tu ništinen u narodu taro lutani viseram, tega no Ibrahimila kerja, pa ako na ne niko taro minja puma, ano doa gavano, doa kantano, o lutali viseram. Tega no Allah je objavini pula, amen buču karđana, koji tamo mu'mini, ano doa kan. Pa bičalge Allah azzawajal melekon, ko narodu pa je tamo grešno, te peravju pralende bara tari čiki, tari pup, sarvakero Allah azzawajal ki suretul Dhariyat 32 ajeti. Ako Allah azzawajal anu leste, to je tamo doa kan, naraklam osim peneva samo je kerkova muslimansko sine. Samo je ker muslimansko sine. A oko ver celo distano manušakula širke Allah se kerge la bilače buča pogana a o luta ali selam lenge pretinjam. A molana si nesvesna u stvari ka je pejgamberengiri dova ko Allah i tani so kabuli. So desini pejavena o meleikija ko lute sorotan ama avena ko obliko manušikanu. Olut denen selami, ola iraneno selami. Pa irino olut ali selam pučenen so savilen, a ona džavlja kaj tano ola melaikija. Pa kala irangeo melaikija ko manušikano obliko je prema amen sijam kere musafirija olut. A olut džajao hali tadbiro narodu, hem na manglaviše te primini nikas sa musafiri taro murša, koje sav kotan. Pa va kerđaringe buna džan rodene javer tan ko te kauven musafirija. Pa kana ola iraneno melaikija ko manušikano oblikovan pučen ale sose kada kava irine va kere olut penala linge na džanava pogore, pobilačo, popogano tan ki pu taro kava kate kajme beša. Roden puna da je javer tan ko te musafirija kauven. Ola iraneno na amen kao ova samo tjere musafirija. Nigdje aver. Abdullah Allah azzawajal prenosini saro lut osetinjapam peste bilači. Ob sebe pilende, to je sebe melaikija, a klape kijek neprilika. Ki duša bud pareste nese sine. Na parote primini neka sa musafiri, nego paroj ne se suđam samo narodu i sile.
pogano narodo, kad god bi amen murša, musafirija, ola bi napadinen, bi mangen, znači lengete, priđinen, lencar, intimno odnos, znači to velnen. Ama sote kerel, kad već avile, Olut alaihi salam, olen primingalen, ko piro ker ama na džangla, kaj tanula u stvari meleikija. Kula Olut alaihi salam olencar, pire musafirencar, pa sigarja kana primetine od ova lesiri romnije, romnitar Olut, diklakaj ale trin, šuže, terne musafirija, murša, Olut, so kerel, i klola o javrijal, en bikini o narodo, ma kerindoi olenke kaj ne save manuša, ter ne murša ale Olut. Ne bili o narodo te sigarjal. Magjarovan. Kedena pe canao lesoro narodo, kola i ne bud pogana, keden pem sigarjen prema lokerelu tosoro alaihi salam. Maren aleste kudar mangi doi andrete kuhen, hem tervenci kola trinterne murša. Pa je Olut alaihi salam akere o miru narodu. Ake tu menge puna mire čaja, on tu menge počista, endaran taro Allahi penava, hem anglav mire musafirija, malađa kerenma. Zarem penela maškar tu mende na ne razumno manušku ašajta halu. Znači Allah je zađera kvaki suretu Luhud, koje eftar de šoftoto ajeti objasnija menge lesere lafio. Olut alaihi salam dinen pire duj čaja, ma eke tu menge mire duj čaja, on tu menge počista. Znači talo dja tu marime lali buti koja tu men kerena, su isi tu men intima muršeja. Dikta Olut na nekaj teđal, mazdela pireva sta, hem dova kerela, samo to velma si ne takati pa moć, kod ja smisla jar na kerjar. Kada kanao Džibrili alaihi salam vikini elute. Hema kerde se prema mencijan bičalde tarotiro gospodari. Hema onđi tute naštite aven. Amen sijan meleikija. Hema mena avilam te kaznina o narodu koje je tamo junahčarsko, haramđisko narodu, nasilničko narodu. I kjola kanao Džibrili alaihi salam komanuši kanao obliko anglav elutoso narodu. A ova radosna, a ova radu i nenape, misli nenaka jakana, jektaro trin terne šuže manuša, muša, i tlile demek to da zvini pelenge. Teša ola demek to velen intima maškar peste. Dikelo Džibril alaihi salam anilende, emhua ivica katar piri pak na klap henela lendar, hem olen sakore alkergja. Sakore alkergja, čili znači bizodikiba. Objasnio do Allah je zađeri ki suretul Qamr, trando je tato ajeti. Kada pomagja, okolaso lestar, musafirien, lengere, manglero, dingere, amen tegani len korjargjamen. Znači, sallallahu su kedi salili od te, hem mangletaro lut lesere musafirien, amen tegani len korjargjamen. Ne save tumačija, taro Kur'anima kerena. Kaj na samo kao Allah i len korjargja, na šaldilo lendaro ovid, nego penela oja kalengere kreftaro lengoro tan na šaldile. Sad da nikad jaka košerona sinelen. Taro jaka trago na čilo nisam. Samo kolaso ke dingepe znači tvoja loker, ola sa pirovid na šalge. A kaj tanjam luni kazna. Kola ja kaznimo o narodu taro Lut alaihi salam. Tega mi o Lut alaihi salam pirećajencar mukela pirotan rakjate, a od ovo jedno znači omelekija leseva kergete keralagjar. Primetini lesiri romni koja ine parine vernica, čafirka, primetini kaj znači ola spremim gepem rakjate mukle piroker. So keraloj pođini palilende, pođini znači olemte pratini, se osetija kaj nešto od tekate singora. Osetija i nema ne se opred osjećaj. Pa Allah azza wa jalla naredini evu te sem lesere čijenge, kad kašune ne Allah siri kazna,
Soali, hem su muklape, ki ka shunene vika ta romanu shasar vikinena, hem prishtinena, ma na palal tiranen pe. Se tirangepe, hem len e kazna ka astare. Giandoi normalno, mukela pe ala eseri kazna, mamša pošpijate den vike, pištete našente, kerente, roven, a je omnire siri koja i ne palo lende, znači palo lut, oj ke čuja je vika je ne patnja, oj znači tega ni iran jape. Do Allah za džel ga sinem, znači ki suratul Hud, ma niko tirinipe, osim tiriromni. Ola ka doreselo, da su ka doresele molen. Znači ova je to neizbežno. Ema ja si ne znam, čovjek je čuja više vika pišta, tamo nam ušaro vena, našena, o iran jape hemla znači e kazna stargja, isto sar odenu duri. Pa Allah je zlođele vakera gjar. Hem ke da mari naredba peli. Amen sa naopako iran jam. Brak pak sa knapelo. Naopako. Okoa su sine tele ke jam to el upre. Okoa su sine upre ke jam to el tele. Hem hunu pravolen de muklam bršim taro bara. Bršim taro peke bara. Кола непрекидно, без очина има управлен де пело. Е сад, кета ни дуй то казна. А ко бара, кола управ пеле, одија пеке бара, пенела свако е кесоро анав пиши месине. Хем, свако бара джаја ка свалани те чалаве. Цело лингоро тханем, лингоро гав, ирамосине наопако. Hem baro brșind Allah Azza wa Jalla upravljen de mukla, hem kolengoro than on kaj živije, o Allahi dingea te uvelo doa disutno mrtvo more, koje o manuša diverat na ken, ama na džanena kaj baša ka te živija, narodo koja kerdona leti, tali strana je Allah Esiri Azza wa Jalla. Po Allah Azza wa Jalla uništini o narodo taro lutari isselam, hem na čavijek trago lendar. Kolengoro than, on kaj živije, abdije tano mrtvo more. Ili ko engleski pinjar dosar dead sea, to on kaj živije. Kaj tani nagrada, baš od ova son kerge. A son kerge ništa ver osim najbila čebuča. Uzalo širk, sineden strast, hem mangipa premalo muša. Hem lendar počminjan gluni odja praksa, hem akerdoj kogod ki dunja odva djunahi ka kerel, lenge je gdeo tar odva djunahi ka pisinalpe. Pa Allah znači uništinjalen, hem kokoreno lencidinja, hem nisa otrago lendar namukla, osim elute, hem ne se reduje čajn kola sine podminja ko Allahi kurtalinja. Allahi tarakja men te zorakira men to prostina linja. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ومن سستيق الصبر